Reka ambasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu dukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko umuti mushya ufasha uwawunyoye kutandura sida ugiye gutangira gukoreshwa mu Rwanda. Turababwira kandi ko muri Espagne hadutse indwara ikomeye, aho abana bari kuvukana ubwoya bwinshi ku mubiri, bikaba bihangayikishije icyo gihugu. Ngizi nkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa amunyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye banze mfate akanya gato cyane mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe, turagushimira cyane. Ariko tunashimira wowe wakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwarakoze cyane guhitamo Ibendera TV, ariko tunibutsa mwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa ani inkuru tubagezaho umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV ikaze. Ikigo cy'ubuzima mu Rwanda RBC guhera mu mpera z'uku kwezi gitangaza ko kizatangira gukoresha umuti mushya ufasha uwunyoye kutandura agakoko gatera sida. Ni umuti witwa Kabula, ukaba uterwa mu urushinge. Uyu muti uri mu bwoko bw'imiti izwi nka PrEP, no kuvuga pre-exposure prophylaxis. Mu busanzwe ukaba uba ukozwe mu binini bikoreshwa mbere cyangwa nyuma y'uko umuntu akorana imibonano mpuzabitsina n'undi ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida, cyangwa akawitera mu rushinge kugira ngo atandura ako gakoko. Ubushakashatsi bugaragaza ko uriya muti ufite imbaraga kurusha ibinini. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya sida muri RBC Dr Basile Ikuzo yatangaje ko uriya muti mushya uzatangira gukoreshwa mu bigo nderabuzima bibiri mu gihugu mbere y'uko woherezwa mu gihugu hose. Uyu muyobozi yasobanuye ko uyu muti kimwe n'izindi serivisi zigamije gukumira ubwandu bwa sida uzajya utangirwa ubuntu mu mavuriro ya leta, ndetse ko hari namwe mu yigenga azajya atanga iyi serivisi ku buntu. Usibye kuba Kabula ifasha kurinda ubwandu bwa sida, inafasha abafite ubwandu bwayo kugabanya ubukana bw'iki cyorezo. Uhabwa uyu muti ngo aterwa inshinge ebyiri mu byumweru 4 bitandukanye, hanyuma akurikirwa n'urundi rushinge rwa buri byumweru 8. Amakuru akavuga ko hashobora no kuzakorwa ishobora kumara umwaka. Umuntu akaba yakwiteza urushinge rumwe mu mezi 12. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 nibwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryiyemeje ikoreshwa ry'uyu muti. Ubushakashatsi bwa OMS bugaragaza ko gukoresha Kabula bigabanya ubukana bwa virusi itera sida ku kigero cya 79% ugereranyije n'uburyo bwa oral PrEP busanzwe bukoreshwa, aho umuntu anywa ibinini bya buri munsi. Dr Ikuzo Basile avuga ko u Rwanda rwahisemo gukoresha uyu muti uterwa mu rushinge nk'igisubizo ku nzitizi zagaragaraga mu kuyoboka ikoreshwa ry'ibinini. Yavuze kandi ko kuri ubu hari zimwe muri doze z'uriya muti u Rwanda rwamaze kwakira, ndetse ko hari n'amatsinda y'abantu bahuguwe mu kuwutera abakiriya.
Kuri ubu mu Rwanda harabarurwa abantu barenga ibihumbi 10 bafata ibinini bigabanya ubukana bwa sida. Aba bakaba abangana na 30% by'ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida mu gihugu cyose. Dr. Ikuzo avuga ko ikoreshwa ry'ibi binini byagabanyije cyane ubwandu bushya, by'umwihariko nko mu bakora umwuga w'uburaya, aho avuga ko mu myaka 10 ishize ubwandu bwavuye kuri 45%, kuri ubu bukaba buri kuri 35%. Ku isi yose mu mwaka ushize 2023 abantu miliyoni 1.3 banduye icyorezo cya virusi itera sida. Ni mu gihe ubushakashatsi bwakozwe na Rwanda Population Based HIV Impact Assessment muri 2019 bugaragaza ko ubwandu bwa sida mu bantu bari hagati y'imyaka 15 na 64 bwari kuri 3%. Ngayo ngo koreka rero tunanyarukire mu yindi nkuru. Turababwira ko mu gihugu cya Espagne abaganga n'abayobozi ntibicaye kandi ntibagoheka na gato kubera ikibazo bamwe bari kuvuga ko yaba ari indwara idasanzwe, ariko abandi bakavuga yuko byaba ari ibisanzwe, aho ngo abana bari kuvukana ubwoya bwinshi ku maguru. Espagne ihanganye n'ikibazo gikomeye cy'abana bakomeje kuvukana ubwoya bwinshi ku mubiri wabo kubera ikoreshwa ry'umuti wa minoxidil urwanya uruhara. Igenzura ryakozwe n'ikigo ku bijyanye n'imiti cya Navarre cyagaragaje ko abana 11 bagaragaweho icyo kibazo. Hakorwa iperereza ryimbitse, biza kugaragara ko ababyeyi babo b'abagabo bakoresheje uwo muti urwanya uruhara. Umwana ufite icyo kibazo kizwi nka syndrome d'Irugaru agira ubwoya bwinshi ku bice bitandukanye by'umubiri ku buryo ubibonye abona ko bidasanzwe. Byaje kugaragara ko uretse ubwo bwoya ikoreshwa rya minoxidil rigira n'izindi ngaruka ku buzima bw'umwana nk'umutima n'impyiko. Ikinyamakuru El País cyatangaje ko hari n'abana batangiye kuvukana ubwoya ku mugongo kubera icyo kibazo. Inzobere mu buvuzi zagaragaje ko hari uburyo bubiri umwana yanduzwamo na se bitewe n'uwo muti. Ubwa mbere ngo gukorakoranaho hagati y'umubyeyi n'umwana, wa muti ukamujyaho cyangwa se akaba yawumira. Iyo mpuruza yatumye ikigo gishinzwe imiti mu Burayi EMA gihindura amabwiriza y'ibyo umuntu akwiriye kwirinda yashyirwaga ku rupapuro ruzana na minoxidil. Reka tugane ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho muri aka kanya. Gusa turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko kanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba wifuza gutambutsa igitekerezo ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira, akamenyetso ko guteranya 250 79 17 008222. Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbifurije ubuzima bwiza. Inkuru ku Ibendera TV nakagaruka, amwirirwaho muhaye kandi muronke.